Kopernikus, kablovska televizija. Vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija. Najkvalitetnija oprema, digitalna stanica, optički vodovi, sve potrebne licence za projektovanje i izvođenje radova u kabel operaterstvu. Najatraktivniji domaći i strani sinhronizovani ili titlovani kanali, sve vrste IT usluga. Brzi internet, IP telefonija, protivprovalna zaštita, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija. Svakog meseca Kopernikus se trudi da obraduje svoje korisnike novim akcijama. U toku je akcija prva 3 meseca interneta gratis. Kopernikus, kablovska televizija. Hajde da odgovorimo na sljedeće pitanje. Zašto odabrati Kopernikus, kablovski internet? Evo zašto. Zaboravit ćete da zauzete telefonske linije. Imaćete 24-časovni pristup, velike brzine, pristupačne cene, veliki izbor paketa. Računajte na besplatno iznajmljivanje modema, besplatno postavljanje i podišavanje računara za rad na internetu po sistemu ključ ruke, ali i na besplatnu promjenu paketa, kako sa manjeg na veći, tako i sa većeg na manji. Detaljna informacija o paketima i uslovima korišćenja Kopernikus interneta na web prezentaciji kopernikus.rs. Kopernikus, kabelski internet, vaš internet provajder iz komšiluka. Od 1. oktobra velika akcija. Prva 3 meseca interneta gratis. Na kioscima je nova geopolitika sa specijalnim izdanjem Rosijske gazete Rusija i Srbija. Geopolitika donosi tekstove o italijanskom lekaru Paolu Zamboniju koji je otkrio lek za multiplu sklerozu i kanadskoj novinarki Naomi Klein, autoru jedne od najprodavanijih knjiga o uništenju privrede u tranziciji pod naslovom Doktrina šoka. Gradite svoj identitet, čitajte Geopolitiku. Jedina prava zelena kapa za mršavljenje potražite odmah u svim apotekama. Savršena šminka za savršen dan. Profesionalni šminker Aleksandra. 061 147 1857. Kopernikus, kablovska televizija. Vaš izbor. Uđite u Kopernikusov svet savremenih telekomunikacija. Najatraktivniji domaći i strani sinhronizovani ili titlovani kanali, sve vrste IT usluga, brzi internet, IP telefonija, interaktivna televizija. Kopernikus, kablovska televizija. Ja se zovem Danijela, rođena sam 96. Kad sam imala 10 godina, ja sam prosila s majkom i bila sam po ulicama više. Pa sam došla u prihvatilište i voljela bi da ostanem ovdje. Voljela bi da završim školu i da budem frizerka. 53 godine postojanja, zbrinuto 60.000 dece iz cele zemlje. 250 kvadrata i samo 16 kreveta nije dovoljno. Pobedi za decu prihvatilišta i pridruži se da zajedno pružimo deci ono što im je neophodno. Novi dom. Potreba nam je nov dom.